Ihinda-inĩ rĩa thikũ 13 nginyagia rĩu famĩlĩ ya Josephine Akai kuma itũũra-inĩ rĩa Karuaho makoretwo makĩgerera ruo rwa meciria na ngoro amu mĩbango ya kũgĩra mwĩrĩ wa mwendwa wao ũrĩa wakuĩrĩire bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia ndũrĩ yagĩa na maciaro. Ũkĩa ũrĩa ũgomeire famĩlĩ ĩno nĩguo ũtũmĩte mage na wĩki ũngĩ o tiga gũkaĩra andũ a wendi mwega, magĩtarĩria ona mageria ma gũthondeka mũcango wa itũũra matiragomania mbeca iria irendeka. Lakini tunaomba kama sisi jamii hatuna uwezo yote na hatuna nguvu yoyote, tunaomba serikali na pia wengine mweza kutusaidia bila tunasapata ile mwili kufika mahali tuko. Na mali pia pakusika si hatuna, tuko tu hivyo. Na mali tumekaa hapa sasa ni tuko kwa uwanja ya kanisa na tuna mali petu penyewe haswa ndio wapi. Kwa hivyo tunaomba wadhamini pia kama wanaweza jitokeza waweze kutusaidia ndio tuweze, ile gharama imekuwa kubwa sana. Hatuna uwezo wa kusafirisha hiyo mwili mpaka mahali hapa kutoka kule Saudia. Josephine Akai wa ũkũrũ wa mĩaka 32 erikanĩte nĩ ndwari yamũragire na mageria ma famĩlĩ ĩno gwetha kambuni ĩrĩa yamũtwarire bũrũri-inĩ ũcio nĩ maringĩte ihiga amu nĩ ararĩkĩtie ihinda rĩrĩa abatie gũikara bũrũri-inĩ ũcio. Rĩu famĩlĩ ĩno nĩ mahoete ũteithio kuma kũrĩ thirikari na andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria nĩguo mahote kũrehe mwĩrĩ wa mwendwa wao gũkũ bũrũri-inĩ. Okay, ujumbe tulipoletewa ujumbe, kitu ya kwanza tuliweza kuja kupata mama ambaye huyu mama ana chochote ndio anakanga na hiyo watoto. That is why unaona hiyo mtoto akakuja akaenda kujitafutia. Huyo mama tulipokuja tukatangulia kwa huyo mama, ana ni mzee, tukasema tu save kwanza maisha ya huyo mama, kwa hiyo information tuweze kusave mama. Tukakuja kwa mama na tukaongea na mama na tukaweza kutuliza mama. That is hiyo habari ilipokuja ndio tukaweza kupatia mama ikiwa na utulivu, ndio mama ako mpaka sasa. Kwamba tulipokuwa na hiyo habari, tulipomalizana na mama tukapata ugumu ya familia. Huyo mama ako chini ya kabisa, hana shamba ambaye ni lake, hana chochote mali ya kupumzisha hiyo mtoto, na mziba ya mtoto iko mbali kiwango ya kwamba inahitaji kusafiri na ndege, kusafiri na magari ili afikishiwe. Mama akalia akaomba vile msichana anaweza fikishiwa. Tukaweza kutuliza mama, ndio tukasema ya kwamba tutalilia viongozi tuone jinsi ambayo tunaweza save maisha ya huyo mama. Andũ-inĩ ya Kameme TV kuma Karuaho Muruti kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.